I want to say something to my Tiprasa brother and sister. Please don't leave BJP and don't join BJP. Please. Uh, Naro BJP no ta join khadi BJP ta khadi nadi o India bisingo more than 30 crore Muslim tongo abono si borok asuk samprodayik no tuyui asuk baglai tongo asuk omo khai tongo ang request khayo jotono BJP no ta khadi nung sadi bisa salayakhai nero no o riang bai jamatia bai garu bai chakma bomo thu একদম পুরা নষ্ট খাই না হ্যাঁ বড়নি মেইন এইম সি অরনো নেরো নাইবলে হানাবলে বিজেপি বাই আইপিএফ টিং মানি আইপিএফ টিনো তোমা খাইখা আইপিএফ টিনো তোমা খাইখাবা আইপিএফ টিনো ও তিপ্রাসানি সরল সোজা বরনো মতই বরনো দংশ খাইরলা হা নাবলে হাই সিতে আইসা তাবো পাতাল কন্যা নলা হা yang ba IPF ti bunaja yang patal konya bunaja tomani tewaisa teiso neroni ba buskang edisini omon nosto khaimani waisa boro omon thangla hai khomata paina pura edisina pura borbat khairona haborno ekdom 100% sure please nero je BJP thangnai ro please ya kaiphadi orota thangdi BJP the worst political party in the world I have ever seen please ta join khadi borono nero party khaipa hai tong di haba BJU ta thangdi humble request to you all, please don't join BJP, anti-Indian and anti-social and anti-secularism political party. One of the most what should I say? One of the worst political party in the world. Nerok, ta thangdi please jotonang request khai jago.